Ayinangivele mina guys ngiyavuka sekuseni lapha ngandebele thabani ilanga lakhona lishisa bhenga ngathi akusisebusika mara abantu bakhona bayacomplaina bathi kumakhaza bheka bomamncane nabo othelelanga balothelana ngezingubo lapho ungibonile ukuthi kuyashuda sekazivala nokuzivala mamncane zivule federe basho uzivalele ukuthi mina ngizomveza kuboma TikTok lapha lona usesa kamamami guys ufana ncamashini nomama ungazibuki ungacabanga ukuthi mathuyini ngisamangaleli ukuthi abantu bawothelelanga lapha ngezingubo mara mina ngizokuchisa nangu umali mami sekaphuma ngejarde lapha kushanga no7 hey malume uyaphi uyaphi malume kuseni kangaka khuluma kufunani wena bambuza ukuthi uyodla nini kuze aphuze amapilisi cause bekagulela ukufa previous days mali mama wavela flathela same time athi mshana ngiphekelela mina ngiyokukhombisa ukuthi amapilisi ami yabona sengincamile lapha ngilandelana naye phela ngitshela ukuthi amapilisi wakhe mhlambe khona lana uyise khona lana bekadishe khona previous day kanti hayi dololo next thina siyasaba hawu nangumalume madoda angithatha ngise tavern abavulanga nokuvula ibrewery sadeliver lapho yena sekangena phakathi yabona ukuthi ine-connection la ngizwile bathi unokuthenga utshwala be-10,000 nge-weekend day-one so hayi bamyekela ngenana noma bangakavulanga bathi uthize makafika lapha phakathi ade nina khiphani itulo lana ngiyabona ukuthi anikakavuli mara umtshana moyo feedback ufikile lapho ufuna ukuhlala phansi manje umali mama unzima kakhulu-ke guys ngedrip mfana ushaya izimpahla ze-exclusive nalabona jeza nishayile ukuthi yini ss leli mangijika kumele ngijike nawo umkorosho mara umkorosho wase-diamond walk idiamond masithatha iselfi lapha hayi mina nginamasinyo mani ungangishudi ayi mali mami yangiceda bafsure niyazibuza ukuthi hayi ngithi malume kulo baba cause nina umali mami nizazela lona uhamba ngebantam nalona umali mami kena guys ubhuta kamamami ngegazi ncamashini manje lona uyazithandela-ke isibharara ungamncisha yonke into ekhona emhlabeni mara ungacali umncisha isibharara and at least anangilethe khona kuchipha-chiphile mfana ngifuna umthengela icase adakwa rabhalale phansi bheka kusesenekhotle 18 rand i-black label sese-21 rand neyasesemalokishini bayasirobheng basithengisela i-black label ngabo-32 rand bheka ngibuye ne-change engakanani kube ngisekasi lana bengiyobuya nale change 7 rand kuphela i-10 rand iselekile hey mali mami mina ngamgcina aphuza i-black label jikijiki seyaphuza istout yes mhlawumbe uthole umuntu uyalola phela amaphuza istout bathi kufana nokuthi uphuza imbiza mfana sifake omunye umlidlwana ostrong cool mara bathi asidlali-ke sona itoilet uzoyivakatsha nangu mali mami mina sekathi uyi-champion isnooker lapha khe ngibukele igame yakhona ilastanga ni-2 minutes umuntu wakhona uvela kora i-black ball immediately sekathi ngifake i-2 rand lapha mina ngathi hayi dololo next angiyifake ngamane ngifake kujubox phela kujubox kumele udlale i-first man uvele uthathe i-50 rand uyichange wenza ama-2 rand ufaka ngayo yonke uma ngabe ufuna ulalela izingoma ezithanda kuwo ngoba yeyi uzawulalela umhlolo mfana bengingazi ukuthi istout si-strong sona just after 1 quarter umalume seyakuhamba likhekhe lapha ayiba nosikhosi sebaskimeni hayi mina ngigcine ngibabalekela lapha etavern le ukuthi basho ngizokusela utshwala ngingakahle angekhe ayivele uma ngifika lapha kamagogo ngithola abaphakeleli nokuphakela ngidazini I think shaye kitchen robbery fast ayi khona mara umamncane ami naye ipapa elingaka yo khulunywa ngesithula-ke kukhulunywa ngomratho ongaka mfana lwangezwa wamane uceda lesibathi usebenze ekontragini phela ekontragini kuyadliwa baba lapha dlala vele ngathi yazini athi ngibisela iphisanyana lapha ebhodweni ngizathi mase ngilambile lokha late nyana ngichubeke kumnandi-ke ukudla okupheke ngomlilo phasi yasesitala ngagcina uku-enjoy ipapa kamnandi kangaka phela ukudla okupheke ngomlilo phansi kutaste different thize mangiceda ukudla lapho ngayodrop umamncane ami emall cause yena uhlala ngale kwaphahla amanje ngimbambe ebhadraga kakhoni-ke nokuzifihlayo into angithuke yona makabona ukuthi ngiyamshude nerena abantu basombona lana ku-vlog bamkhombisa yes nje ngineqala elinye elikhulu kakhulu uma ngibuyela le kandebele fast besisengisendleleni lapha ngizwe bathi ngaphange ebhukuni uduke ebhundo bayabetha ngadazina khe ngiyobahlola khona ngibona ukuthi izikhiphana nangifika lapha ngithola amasokana khona sijamele ekhoneni lapha ekhawashi ngabona ukuthi hawa abantu abamatshatsho komba ngekho ngebantwaneni